Thang ni phai kre hiniar ni kang sam por phai trokapor Karbi Anglong Territorial Social Security Association manja me thang sai hemalong phirangkia mai ingnisi Karbi Anglong along le ki kon bom la pen prabjin pen ka cheraikom thipjia phan phirangkia mai long pen solangdo Karbi aral phan ki pachini Phirangkia mai long KATSSA hamphang mai phu Samson inti pen lamthe ki pachini ke Karbi Anglong pen akapre ka dim ke Karbi atuma phan longle ki panong piavelo lasi mitha longle philang ka cheraikom thip nang ji pusi arni ke ong pen ta chisong bom wang bom lo angtan pen ki wang ki bi ki chia sotum Karbi Anglong alo aronatang thangnat ka chini ka ve pen longle philang chinamsi do thak bom lo la sojok nonapor ilitumalong ahut pen ahut suluk sodak to mon dukok titilo Lason si nini ni thoma prang birta ke pakla long pen ke thek pon long Meghalaya MDC akili ka pharman Karbi Anglong alo wangsi vote kere kamai padopon lo Karbi Anglong aduya hoelong kido khasia khai tu Meghalaya long tame citizenship ke do ko joksi nonapor lapuson nang klem lo lasi nonapor Karbi Anglong Thomas Council tum ki matha ke parsik nang ja por binong lo lapen Karbi ara re tum tame kachirok tok pen ke do nang ji akinang sot apor lo Meghalaya MDC akili ka pharman Karbi Anglong alo vote kere kamai nang doko ka phita Karbi Anglong Thomas Council tum thangna ralam the ki paklang dunde det ke isi ke mang hume me bino mate give and take policia long ka chikroi dun ke doko joksi lapusona porta ingsam riloma pusi raratum aning ki bi ke doko lo puta ningje Ajir dinklui pen KATSSA hamphang song pen Karbi Anglong along le cheraikom thip nang jipu Karbi Anglong Thomas Council phan than pachini bomlo la pen Karbi Anglong Thomas Council pen long le ka cheraikom aron mate len ek abang chirip thip nang ji la pen aron abang patipek nang nelo pu pachini pon bomlo la pen pinang an hamphang song tum tame ka chisong la pen pachini bomlo sitame Karbi Anglong Thomas Council tum karjulong le ka chikrong dera joksi aphong Karbi arat ki sung chitong nang bomlo Lasong si VGR long alam ki along tame mithang long le pu ka chisong damajo Karbi atum areng hu sonang lo Lason thak si Nagaland aduya hoilong tame APHLC NGO tumpen Karbi Anglong along le pu ki than damajo areng sonang lo lasi Karbi Anglong Thomas Council pen long le aron o thip the lipute ki wang jilangar ni tame lasona ki sung chitong nang bom pu puta pachini Lasi Karbi Anglong Thomas Council pen prabjin pen longle aron o thip nang jila pen ki be ki che sotum longle ki pacherai longle de japan inner line permit selam vek nang ji pusi phirangkia thengno KATSSA mai phu pen pachini pong Karbi Anglong Thomas Council atung ke matha nang gi pang chim nang gi non apor ke tilang nang ja kenak so la pen lake ilitung council phan pu chori lilo lake amuka Karbi phana ilitung Karbi akhe ma si ilitung ke labang ke kechirok tok ke dunang ko kachi jong apore kalilo lake party alam na bang ke bang bedet ko lapo si ajan unta Karbi Anglong kachari ke thikiding na bang ke council aja ko si chari lo ko si council tum prabjin pen labang so adui a hoi la pen ajuding klui pen ladak give and take ko alam da plan lo Ladak ahok pet Meghalaya pontong ki hudai det loma. Ki hudai det pena jok tong council atum nona bang chilang dun prong loma labang so rata tum kar jumi ni alam lo ko. La so pa chi tong si nilitum KATSSA phang song pa sitami aju ding thui pen pupon lo tong le philang mithang long ri long pa chirai kom nang ji ni pute council la tu mithang len ek amukha bang ke chu othip nang po rules of violation nang nelo ku bangke aju dingkul penta akaprek ham phang asom ta pu bom lo dabi bom lo chisong bom lo bon sita me council atum ko pine karju kangtung te mane karju bui pena jok pini ke along hatuna lo PJR long emethang along le nituma long le ku kachi yom da ma join ne karju tum chare News report Karbi Anglong live